Tinupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita, hadi ka napulo, kag duha nga Domingo, han katuigan. Ako, Sister Joy Ingrid Montes, han Daughters of St. Paul, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Han pagkagabi hitumanta nga adlaw, nagsiring Jesus sa iya mga tinun-an. Talabok kita ngadto haluyo han lanaw. Sanglit binayaan nira an kadam-an nga mga tawo. Sinakay han sakayan an mga tinun-an, diin nagkadto na hi Jesus nga tinalabok hira. May iba nga mga sakayan didto. Inabot in makusog nga alipuros ngangin sa sakayan na an ira sakayan. Hin mga balod nga haros mapuno na hintubig an sakayan. Nakaturog Jesus didto hamay ulin. Nakakaulon hiya haiya paghigda. Ginpukaw hiya han mga tinun-an. Magturutdo, tiri ka ba nababaraka nga magkakamatay na kita? Binuhat Jesus ngan ginsaway niya an hangin. Hugpoy na, ngan an mga balod, pagmalinaw kamo. Hinugpoy an hangin ngan nagmalinaw. Nagsiring Jesus sa iya mga tinun-an. Kay ano nga nakahadlok man kamo, waray lagi hapon kamo pagtuo? Kundi durugod an ira paghipausa, ngan may hinsiring haira. Hino ini nga tawo nga nasugot man haiya, bisan an hangin ngan an mga balod. An kalisang nagpapakita kung an usang katawo nagkakaada hineksperyensya nga hiya naabat hinkakurian. Ngandiin ini daw nagmamadaparap hiton iya pagdesisyon o pag-ino-ino han sitwasyon. An mga tinun-an an iba haira, mga tinuod ngan maabilidad nga mga risda. Maaram hira kung ano ang lakat han panahon o ang kondisyon han kadagatan. Ngan amo ang nagpapukaw kan Hesus didahan iya pagkaturog ngan upod ang tono nga nagsisiring ngan diri amo nga lingwahe hin pagkita. Kung ano ang nahihinabo na haira. Hin pagsiring, waray good abat para haamon kaupayan. Ngan hapit na kita malunod. An ira mga batasan nagpapakita, ngan han kinadaanan nga pagtuo, nga diin an ira kahibaro, an dagat may da mga umurukoy, ngan diin may da iba nga mga puwersa, ngan kusog, ngan may pagkademonyo, nga naghuhulga, para gubaon ang mga kinabuhi. Kundi ang baraan nga kasuratan, nagpapadigon, hini nga mga poder nga elemento, diri good maperdi han Dios, nga diin nakamarka ang mga pag-ultan para han mga tubig han kadagatan. Ngan ini naabrihan hinusa nga agian para han mga tawo nga hiira makakalagiw tikang haihepto. Didahini nga istorya, Jesus nagpapakita o ginlaladawan nga ang Diyos non nga poder magpapabilin ngan diri madadaog hinano pa dida. Iginpapahibaro nga may dahiya otoridad, pagyakan ngan pagsaway, handagat ngan hangin, pinaagi hinusa og parehas nga lingwahe. Nga diin ginpapaiwas niya ang mga demonyo, ginsaway, ngan diri na niya pinapagyakan, ngan hira humuyo. Ang mga tinun-an nakatestigos hini, nga binuhat nga ang Dios ang maghirimo amo ang makakatuman, ngan hira nahipausa, nga kinulang hira hinpagtuo, ngan hira nagpakiana, hino ini, hiya nga diin ang hangin o ang dagat, nagsugot o nagtuod haiya. Diri ba amo kita gihap? Nagdududa ngan hababaw an aton kahibaro, ngan pagpinsar parehas
han mga tinun-an. Ginoo Hesus, kun aada na kami, hatangpi han katarantar, pakusga gad kami. Pinaagi han imo grasya para dumig-on an amon hababaw nga nag-aalangan parte han amon pagtuo. Amen.